ensem esisi ewo omeyi munyoma ekoso ewo biase dane dache se ensem ekoso pa eya wodwen ho a wonte eye asisisi die eya adwen nipa adwene ene enwoma nipa eye actions nipa etake no wote wono mu a chese wo ye na wo ye eja wo ye chese abusuani ebia wodwen ho a wo se adabi me dihye yi me bayi enye sei na wote na sasu yi ebi enimu na eba ne sense sisi die ade obi beye bia no wodwen ho a wonti ase wodwen ho menu se ade bi o eden krampo na eha no anase eden na ehye ne so ama enti wentimi enya gidie wo eye na busuafo mu na wofo emu ana me maame ana me papa me mu nti no o take decision on his or her own into wetimi edi bonifusem esing na me kasa ensem we dia na me di ebo de era eye Cape Coast North District actress ye bia ya ye frɛ hɔ ye Ebra Academy abranti a ne din ebebeto edwa ese Mohammed Kwadwo Musa enede wono ankasa akomiti suicide atese we free atiasefo asasi ye eso na wadi infinshia aduanu ye baako 21-year-old boy Mohammed Kwadwo Musa enede wa committee suicide na wa committee suicide no enye eno enko awo woja letter edeto echire say anase potaya anase die account e man take suicide no woja letter ne do eto hom na ye nua bema Kwadwo Musa Mohammed ne papa ne de ede kwabena Mohammed Musa ede ensem mu entwemu ebebetu edwana wochemu na wode etu jasem ne ba Mohammed Kwadwo Musa wadi 21 years no chese wodwen ho a wonte ase de enti a wotimi eteki eye ne life na se wotimi eje ne kra edi free ne nsem na abrante woka wo ma eye enche bi omu wie eye wasi wo mtwo mu wasi ewieye na suku pon a wo wie wo eho eye Takrade St Mary's SHS eho na chese wo graduate edi free ye na abusuafo se de na ne papa ne di etu edwan na no wukwa that was 30th March 2021 na abrante Mohammed Kwadwo Musa yi was saying eye no ho akonfa chese edi free atiasefo asasi eso na papa no dey report no eto edwan na wotwemu ese ne ba no when show any sign of say bia bibi ha no anase like bibi tete no because that no crown no wo mo suma no go for errands for so many times e we efie ho no we suma no ma me suma no papa ono so suma ono na de obeka ya we de betwa to kra sem ne yire na suma Kwadwo ma ni sika se wonko na wonko repair wo mo TV asem na wonye de wonto prepaid enka hombra that was around 8 p.m. and a one more esuma ne ba no na and that was on the Tuesday no and a one more esuma na akwada no kwaye no wo back around 11 p.m. na obaye eno bebe wura ne dem a chese wote eda ye eno anu no obi enim de ekoso anajofa no bra ye suma no se won konko repair TV no on to prepaid emfa embra no obi nim de okoko 10 wa abonten okoko hia no wa abonten kasa ekoso ebia nyoma ekoso obi o ma papa ni chiro ma chese wonim that's the last encounter wo mo ba no enya because that was enumerate 8 and I will kaisa na yure esuma no e ma no go for that era and answer one konko this edumana enfambra wode ba efie around 11 p.m. ede eba ya chese wo ba yem okoko wura ne dem a wokoko dae the next day and chese wo mo ewura edem wo mana na mo ebeye nyame edia enuntin wo mo etun sade fra police for say wo mo embre na wo mo meboa na wo mo nhwe ense na wo mo eba ye no eno be hu say aposifo no mum ne bebe hu say akwada no eja note ede eto wo no ma so mo yo ma say note no wo mo de be ko wo mo station wo no na de ewo mu no wo mo ede ayede atu edwa ede ama abusuafo na che say abusuafo no de note na abaya brante no Mohammed Kwadwo Musa etro ede eto wo no wentimi omo ankenkan because omo do mo ko no mo ba no na wo mani e wo no
ho eso out so mo ndwen endada ehunu say ebia ne bɛyi anko betime tu sa na mo na susu tu yenti no na wo mo esu etwa adwo ani nto mo de frɛ eye aposifo nti wo mo de no mani eni ye bibia so say bia wo mo ba no ebetime agya note de ato on ne mo aposifo no eba ye no to so mbe hu sa ade no ewo eho no ma de se papa ne so ye ne wan say adabi Nebano entimi and show any sign of a year war pain and answer Bibianca or Betimaka say ebi adano one na down for Biko Ponye and I will no be near Casacasa and as a BB saying the course home Emma Nico can't say maybe we say course so not to say ebia a numuno and I may be an ebano after more aton and anum Ewan Seludia or no dear won't me engine as I say I'm no air Casay Edim Mohammed Kojo Musay ye the Nemu Apaco Pimo Ewo Cape Coast ye teaching hospital so one more autopsy na ebiom so aposifo ayehwehwemu de atoso ehunu de ekọ so enunti no ama abrantie yi otimi eto anananom ewo nsede so wono na efo ewudro enom ya autopsy no eba na wo mu ebehunu ene ese bibi nso so na ekọ so na bia wo kokon ye ewo abonten ene bi obi ebo no na bibi eka no na se moje na enwune gu ni mu na nti wo de beda ye wo de ewu ya ni nyina mu no autopsy no eba result na eba eno na wo mu edi ebehunu die enti ama ye abrante no otimi efri atasefo asasi so na je se we ene akosema yem papa ade ato nani ye yem papa Mohammed Kwabna Musa tese wode ne nsem to edwa eno no na ebusiafo se da ne diet eka ye bo hu deru ye ka eye eho ensem se ehu bi hia se da ne da ye betwe aben ye ma ye ba no se bibi akwa wo nyini no so we ye ma no we ye ja we ye na wonim se me bay onyini se na what ye se na what ensisan yeketu bi enya ba ni mo se pe ube hu se there be me bay sakraye bi abani mu watwe na atena wo se wo nchen bia kwadwo de ne how abna de ne how de na tete wo na akwada no watimi ehunu se ada bi me mama ana me papa available for me for anything as a bibi puna ha me krampuna metimi ababeka che no na se dane da ye ma ye de ye se ye kwa adwuma ye pesika ye kwa adwuma ye nkwada na enti na wo kwa adwuma wo pesika wo ye adwuma de se de be ya wo betimi de ahwe wo mo na se wentimi antwe ambe wo mo na wo hu de ha wo mo na wo ma wo mo ateki wo mo decision ye de wo mo pebia na afi wo mo ekoko toa na no mo wanse do by committing suicide na wo bra ya wo mo bra wo titi mo wo de hwe no na che se ababa be ye kwana fa so bia amfanye den amfa monti awofo no moma yenka emben ye mano ehu na se wo mo ko ha obi mo ko atiti bibi si obo pie ko abonten bala bibi mposi a wo metimi anya akokoduru no ene ahosepe na ka se ebia ma me kusuma me no me ko ye se ni se ne ko ye obi ka se ne che obi ye se ne che eti a me se ni se na wo ma me na papa no so hu na mo wo betu ede afa ho na da ye ja ya ma ne se wo manyini 21 ono a wode no ho enti wonya de opa wan sha da ne da ensembi se ya na ye bete na biomo so nkwada no so no ye besrem o ma me no won be won ka won ankwa ne nche kwampo na at least e dia wo wona fo wo bia utimi ene ne che wasem bibi hawa enteke bibia upon yourself so betimi handle because ene bibia na wo betimi handle wade obi futu ani nkwansho de be ma no kwampo etimi ma wonya eya adwensakra obonefo sem bia ebia ne wo susu se wo bedi ewo wutirimu ana mo bia wo pe de asolve o problem no wo benya de eya free wo yonko yi ana se wo bia wo ye de wo trust no ewo no na moma ye nhwe na ye ntiti sa ene meku me ho yi eso aha na ebre ma me kwama me di dwumade yi esi no ma ekoso yi de na ho so betimi aka de account for de nhwe no betuja ewo tumaji eche comment section ekris kapa enemy di dasane ye besan edi ehia ebi makram